odi for ma che kwa ba oba pa me joso nyempombo di oba de na daruma na wonso yakopon gusisra yempa give us hoboko nyame adom we kwa de menamusa mo na mo bere ye nupa je se mo ho ya no ene ye sha se free hen ne no ye be hwe infections enti infections ne so de ye dro ba kopɛ ene ye de tumi de to ase eno ene ye give us GC mixture ena fe give us GC capsules eno ne ye fa bom no eno ne ye fa bom ye wo ne to pa ye no ena afe eye ni nsuo de no so ho no na we be say infections de eye de me ko fa infections wo he me ye de na menya infection ni che se unya no obi hu ana se unya no wo wiem unya no wo nsuo no mu ana se unya no wo aduane de mu sa ne ma nyina nso ye ne ma ne yente sa ne ma nso ye da ne da asetene mu a eya ana monto aye tuni de bia no eya ye sia sa ne ma nyina infection okay enti no sa ne ye wo airborne ebe so bia ona mo bi mfikyire na wo bi shinwura na nwisie no na mu empo kasa ahodo ne na mo kwan so ene ebi wo ho ne yezo nye na ne ntutu na ebogu yen so sa ene obenya bi bia nsu a odidi dwuma wo fie sa nsu no nsu nye nsu papa na eno nso no otumi de konom anaso de koye aduane a eno nso betumi aboa anaso ebe kwakofa eye infections etumi ade abrewo eno na nchen ubetumi enya bi nso ewo enemu nso no ade a infections and your friend eye sexually bema and shame dimu okay enti eno nso no ubetumi enya bi na ne nyina mu nso ubetumi enya bi nso ewo emfifire mu yemfa se yare no wo bi ho na emfifire eti no na wo de atwe ho anase odu ho akwakoka na ebetumi aboa ebi nya abotre na chese ya ye tena trotru mu ya ye tena taxi ahuduo mu no obi hu team fifire mfa na se ye fifire keke dabi esan se yade bi wono ma edam fifire mu a firi ne ho kan wo a wutimi nya sa yade bi ebi ana wunim okay enti na dabi e ka se ene dabi nya abotre se sa anchia no anchia no mo bia na ka blow no kura ye na blow no kura na baba na ebia na nipa no so wetumi kan na fifire enti nga wonyo na ja no atwa ne prise na akọ kwan we try the service for nchebi na nka odeko enti infections ne de ewo mu ahodo bebre won say enti na mpempi ne edon no ya ye mpese give us ye nnu no ye beka so ene ye se na me ba ya me bebubo obi me bo obi je bi no eno na ya ye mpese ye beka ne sa enti ne we nyina mu no se dane ya ye tumi di dwuma enti no enti na ye se o ma ye give us enupa no etumi eben wo na ubehu ensunsuanso ahodo binu mu a ebe kire sampa infections bi ewo nipadua no mu anasa age nipadua no etumi ade aboso omo se wo ho a na afede asa wo bowa ewo bi aninamu omo se asa de bia na wo de ohuni mu ensuo mpa hoda de bia na hanky anasa tissue eda ohuni mu na de bia flu bia aninamu no misro ni nyina no eyense na ho a che o se wenya infections okay na say no be dey na otumi etu ase eye dro ba ko pe na say ka infection na nye oba ne be ma na mu die no okay ewo nuane mu ewo mframa mu ewo ensuo mu enti anya anamu nhiem die nko a na otumi nya infections etumi edi efi enti ne say otumi nya we nyina wie na say opedupa ana say wenya wehu sansonsanso no say otumi pedupa na otumi di tu ase enu nti na give us Herbal Center ya badiama Ghana de se so hu sansunsanso nyina na bomode na pe Herbal shop bi e ben o pharmaceutical shop and na fe licensed chemical shop bi a na kope give us GC mixture and na fe give us GC capsules enu na sa wunya na wono mo a ebetumi aboa wo enu na nche na wotumi ehu sa we nyina no na bia wo ye bema won se na medi kan infections no se na bia obi di akwakwa ye mfifire nso ane eno no ode ne ho kan wa betumi enya no obi nso di ho ye bema na bia sebi de bia na ensoansoa etagugugu ne bema ho na se eye ni private part na se ema eye ni pedua no se ne Nyankopon bon no ese bre ne edo nyina no udinini se ne betumi aboa ma ahokeka ne enigye no etumi awo ho no entu ye bema na bia ensoansoa etagugugu bema ho ana se bia sebi eye private part ho no de bia na ho aye prekesene utumi dua na ye tu na ye bibia ho no ma mesra se utumi tu hana mo na pe ho edupa na se wo yo ba nso na eno nso bia nsebuo ye ya mutabui se wo de no
emboro miensa enko na wo de no enu enson a mesrew eno nso no yare na ne atie ni se ne obo ade no oyi enefo anson e wo busumi bie mu se mogefia wodo bie wo nipadua no mu no se etumi besenko enti se wo de no enkonko du sa na se how bi ene ye etumi ede eba enti na se otumi tu ho anamo na pedupa obenom masa moja hodo na aka na eye etabobel ewo eye yefun no ene wawode no ho no otumi num na enan ni nyina na eba besen wonse na nsentem no obi ese emema no dodo na wo honom a ase wo gunsu a na obi wo ha wote yaw onya yawdie ewo eye sebini nsuo eguo mu obi nso de wo ha wonse na emu ache mienu sei no so enche me wontafo na ase me ware a me wontafo me pacho yare eno yare ni se eye o prostate no ehun ya basem ehun ya tochema enti ese utumi tu hwa na mo na utumi epedupa na wonom na utumi editu ase enye eduro bi ase givers GC mixture ena fe givers GC capsules eno na se unya na wonom a ba ma bia wo haw ewo eye odwunso twa ho ana ase wugunsuo na emuta ye wo ya emu hyehyew obi wo ho obechema ebi kura tumi gina na afa de wo femu no otonko ne refi kwa se wo dwunso enti pacho ese otumi tu hana mo na pe herbal shop e wo man yi mu pharmaceutical shops ena fe licensed chemical shop nyina na nanu mi ni udi nkomecho se adepa ne ton ne ho enti ko mo bi e wo man yi mu a givers yenu na enye na ene amanonifo eso mutugu eso ani ka bebu sisi obi pu amanonu no wo pebia wo mutugu so sa eno anse ya ho atrofo no wo mo hwe yen e wo Facebook ani TV screens ne so no e wo hono mo mi amasensi so se ye de nkomobo no e be wi ya abotumi a package na mo de amane ni pa no be ma ne a won sabe ka na ne ya enti no givers de yenu no ya hweta yen hwe number be na obi hia bia wo so enti numbers no e 0543 22 24 70 0543 22 24 70 and after 0501 55 68 28 0501 55 68 28 na tumi kokko pebi nanom na bebia no entumi enkonkan na we de me de u AC na me de kasa no ebewie no na kire se wetumi etwa bebia so wa hanom no onum se etridi malaria any malaria typhoid mo ha any yenti de bia adentina me se any yenti de bia empo aso dem a ya ye kwatena bompae entontom ho ka ahodo ma yetena efi ahodo mantem bro no yenso ye agi ene asi papsa ebe kofi age se 12 abo aso de abo ewi akọ na nsempo na entontom no ma stubborn ewi akọ na no mu yes entina eya epese de bia no give us herbal mixture no odi ye wano no de odi ye wunsuo onum na nopa onum na ewia onum na nwumre ebi wo fie ebi da okamu bag ade kwa adwuma ena afa adwuma na wajebi na ebre na edo nyina na watumi anom na e boost immune system no so de amawo na e boost entina Ghana for atu eye give us herbal mixture ni say give us antontom da ho entu de owura eye shop wonoma ka so pe give us antontom da ho eno ne edi kutia eye malaria hodo fever ena afa typhoid na anum say antontom so pe ene ye de eye 3D emmoa no eye plasmodium parasite no e de begu ni pedue no eno na wentu asentema na edore na ewo na edore enti pacho bomode na kopebi na se baby anso abebo agina obewura obenya eye give us herbal mixture no GC capsules no ene mixture no ni nyina bi ewo ho obenya ni nyina bi ewo ho no na wetumi atopa enti no ye de besi na we de mi di twemu tew no won se adwuma no ye na ekwenyu na emu tre won se toda na auto nsuo na ono ma titiri ye piota no o se no se ye wonsuo give us yes minimum ebi mu de wo ho no ma labeling no na se niom di sachet no won so be no na afi de kala na aka ayewa no ebi ane papa mu na anya open ne papa mu pa give us ye de aba si etwa ni nyina bi oba na ye piota company o ye piota factory na be se etwa bi ma wa rubber no ye be rubber printing na wo mu ni no ye betumi etwa ni nyina ma enti sa ahomatrofo ya nso obetumi afre na ye ne we edi ho nkomo aba enti ana opei medase pa na chese odifo no odifo wo free give us a herbal center and I buy numbers in the good screen this one no ensam ne ye wode akọ pharmacy na herbal shop akoto aduro ni bi
wo nhyada hu se de wo nom no a frɛ na wo mo enkyerɛw ana bebia wo pese ohu bebia obenya bia to a ni nyina agu mu tiri frɛ na no a kyerɛw de ben wo na wakoto bebusu ye na ye homra bedwam so de ye ba de aka eche beto so enko bebia